Bien sûr, avant le début de la soirée, il y a un document que vous allez voir, c'est sur la vie de notre grand artiste Jamal Allam. Et avec nous, son réalisateur Salah Kodrek. Bonsoir mesdames, Azouf Lawal. Donc là, Ma'tada sur scène, mais je dois vous présenter d'abord Ahlam Allam. C'est la femme du défunt Jamal Allam qui veut vous passer un petit message pour toute pour votre présence dans cette salle en cet hommage. Je vous laisse la parole. Ahlam, bonsoir. Bonsoir Salah, bonsoir tout le monde. Que dire, nous sommes vraiment, moi, les enfants, toute la famille, nous sommes sincèrement touchés par cet hommage rendu à l'immense artiste qui est Jamal. On te remercie beaucoup Salah, toi, toute l'équipe de Montréal, toutes les personnes qui ont participé à cet hommage, la galerie Yara, là où vous avez été exposés les œuvres de Jamal, tous les chanteurs, ainsi que tous les musiciens, merci au public, merci d'honorer Jamal et merci de perpétuer son œuvre. Merci beaucoup pour cet hommage. Je aussi te remercie de notre côté parce que tu as veillé jusqu'à 7 heures, donc pratiquement à 2 heures du matin à Paris. Donc, Oui, absolument, oui. On vous remercie. J'aurais aimé être parmi vous, mais le travail oblige, donc on reprend après la saison estivale. Donc ça n'a pas été possible de me déplacer. Les enfants pareil, il y en a un qui est un peu loin, d'autres de travail, donc mais on est de tout cœur avec vous et encore merci beaucoup. On vous remercie. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous tous. Okay. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup Salah, c'est une belle surprise, une très belle surprise madame. Azouf Lawal, marhaba Issoua. Donc je me présente, Salah Wachek, je suis réalisateur et scénographe. J'ai eu l'occasion de réaliser un petit documentaire autour de la vie biographique, la vie de Jamal Allam. C'est un petit documentaire de témoignage. Pratiquement, c'est un documentaire qui n'a pas été scénarisé. Automatiquement, on a juste lâché les caméras auprès de son entourage, ses amis, sa famille, tous ceux qui l'ont connu. Ils se sont exprimés et nous avons fait que monter ces images pour donner ce morceau de film plein d'émotions, plein de beauté. Bon, pour rappel, c'est un film qui a été réalisé 4 mois après sa mort, donc le deuil n'a pas été encore fait. Il a été entièrement tourné dans sa propre maison, dans ses propres affaires. Donc c'est ce qui a ajouté un petit peu cette émotion, voilà, c'est un regard autre, je vous laisse le découvrir. Je vous dis bonne vision, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Salah. Après son décès, on se rend compte qu'on n'a pas pris suffisamment de temps de le connaître, de l'apprendre de lui. Il nous a toujours appelé les enfants et tout ça, et maintenant c'est comme si on a perdu un père, on se sent un peu comme des orphelins. Il est revenu en Algérie. Et وتقني ترى une région donnée يقيم ديكس ماشي اللعب ديال الوالدين كان يصدر ترى un mélodiste. Un mélodiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te fait des mélodies très simples. Il était parmi le groupe des chanteurs. Donc Ifkaye دخلنا حتى القفص. 2007 jusqu'à 2018. Voilà, on a partagé toutes ces années sur scène. Il a été comme un père pour moi. Il a prêté beaucoup de causes. Il a fait beaucoup de galas en soutien pour la Palestine. Il a chanté dans les prisons. Je pense que c'est la même qui nous a appris à être curieux, ouvert d'esprit. J'ai une immense fierté déjà d'avoir été dans Panrem. J'ai une immense fierté, un grand bonhomme, un grand personnage, un immense artiste, mais ça tout le monde le sait déjà. Je vous remercie beaucoup, Atakoum Saha. Donc le travail, c'est pas un travail que j'ai fait Emmanuel, on soit d'accord. Donc on l'a réalisé à deux, donc moi et M. Toufik Kellati. C'est un petit génie aussi de l'image.
J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez un petit peu compris, je vous ai mis dans l'émotion de Jamal Allam. Ce film est projeté pour la troisième fois, c'est pour la deuxième fois. Donc je l'ai projeté en 2019 au festival du film Amazir de Tizi Ouzou, mais il n'a jamais été projeté par la suite, jusqu'aujourd'hui, à Montréal. De contacter, mais ça, ce n'est que la première partie du film, parce que la deuxième partie, on devait la tourner en France, mais il y a eu la Covid, donc on a arrêté le projet au milieu. Parce que la partie de Jamal en France, où il a passé la moitié de sa vie, je ne l'ai pas encore faite, quoi. Donc j'espère la faire un jour. Accueilli comme il faut, hein. Il est un petit peu timide, d'accord? Notre ami Khaled Armila. Khaled, السلف الله. عايشة زوجة وزيرين أبحث الداغ البارين عايشة زوجة وزيرين أبحث الداغ البارين يا رصاد يا رصاد يا رصاد وأمان الليل يا رصاد يا رصاد يا رصاد وأمان الليل خالتي جميلة في مخاض يا رغوص الراس يا
كيعجبني الحال كي جمال علام سلي راسك قمي اللي خصها مزيان نلحو منا البقاير كاينين نلحو بازين دونك مين ميوسان نسن اللعيبه ديك دونك il a bercé notre enfance يا خير سي سا فوالا
Et puis c'est un grand, il souffre partout, le monde entier. Il a enregistré son premier disque en Tifina en 73, non, 74. C'était le premier. Il était la cour des grands. Il a Wahid Léo Ferré, Wahid Moustaki. J'ai beaucoup apprécié Yassine Zouaoui. Un hommage vraiment. Un hommage vraiment de. Il a même l'autre, Hamki Smith. On l'a découvert à Saïd. Rmila. Il a une belle Khaled voix. Rmila. Ah mon Dieu, Il est super. il est super. Non, c'est un bon spectacle. بس نيني بون سكسي ان شاء الله هي زواويه وكذا وجميله. تمليلي ان شاء الله. Allez, bientôt. صحيح. Moi, je suis de Bdjaya. Jamal Allam, c'est un chanteur, Allah yarhamou. حمل نسيا كل الغاشي. C'est un chanteur, avant qu'il soit un chanteur, c'est une personne très humaine. يعني ساعة الرحمة قوليس يحمل الغاشي يحمل هذه يجمع الغاشي يحمل هذه يصفرح الغاشي. C'est une légende, Jamal Allam. Allah yarhamou, et j'espère qu'on va voir ce style de personne dans notre vie maintenant comme ça, qui remplace, mais il remplace pas Jamal Allam, mais quelqu'un qui va prendre un petit peu de Jamal Allam. C'est vraiment un plaisir s'il y a quelqu'un qui peut faire ça. Merci beaucoup, c'est gentil. يولي ويفنك صبار غاسيلك بالحار خضرا يدكام ومجروح وعززنا مسات Pour une première avec notre ami Yassine Zouaoui qui est d'Imsan de Bdjaya. Donc la soirée était bien remplie. On a reçu quand même en premier lieu Wihix Jamal parce que donc en hommage à lui c'est agréable. Oui, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. D'ailleurs, il y a eu des témoignages d'Anid. On a apprécié ce côté amical, on va dire. Amical et très artistique. Et très artistique, donc ils ont apprécié. Varié, le film, documentaire. Exactement, il y a eu le film en scène. On attend toujours les gens qui vont sortir, parce que voilà, c'est ça. On va avoir leur appréciation. C'est ça, exactement. Voilà. Voilà, merci beaucoup.
خالد رميلة الشونتور اللي يعرف الانجليزي اللي يعرف الصحة. جمال علم باش رغم لاعب مليح يتوسن العالم كامل داب جوير كابيل يتوسن مليح مثل فاميف لاباس بيه سيعرفوا ربي هو اللي ربي الجنة. جمال علم مثل بقاية كامل كلينيكال دونك نسادر نحضر لوماج ça nous a fait plaisir a été حال بارطاجي المومون واحد لا كوميونيتي الجيريان كابيل بوجيوت Voilà, ça nous a fait plaisir de partager les moments. Mais la Kalaba de Sinara et puis Jamal Alam, c'est un grand chanteur qui est la musique moderne. Voilà, et puis on passe le bonjour à toute la communauté de Logio, de Kabyle, de يتشمس هكا سي نسعد نسمع لوماج جمال علام في رحم ربي جمال علام واحد من الميثيسيين دارها يتوسع في الموند اونتيير سي كالكان يمودرنيزي لا شونسون كابيل يصوتيت ان بو بارتو دون لو موند اخي رحم ربي وذي بساعه ربي في الناس فات تحياتات سي طورونطو ديال روح ايوا كنا نحضر اي تجميل كي جمال العلام شو نحلفوا لك يا فتح il a fait un bon travail là. Yassine c'est bien, il nous a fait revivre le gay technique puis non, ça fait plaisir quand même. Quand on a rencontré des gens ici qu'on n'a pas vu ça fait des années quand même. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Alors on est heureux d'être ici et puis ça nous fait plaisir. Merci à toi d'être ici aussi à Rachid. Pour toi, c'est quoi Jamal Alam? Jamal, c'est l'enfant du quartier, la musique moderne,
les hippies, le temps, les années 70, eh ben, c'était une période magique, quoi. Là, à Bougie, dans chaque quartier, il y avait un groupe. Donc chacun avait son groupe. La belle époque. Ah, c'était la belle époque, bien sûr. Le théâtre, il était plein, les cinémas, Caravano, Monsigné, Shanghai, voilà. Ah, c'était la bonne époque, bien sûr. Merci à Fatah, admire. C'est gentil, Sahet. جاكم جالين نسوي ديوي لا شونسون دا شغل نسديت هكا لا 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 صافا خالد بيان كوم صافا جوست كاين ولد ان طالون ونسيناها خالد غميلاتي تولي مكان تماينو ولا متزلاتي الناس زوج لك خالد زوج لك يا رشيد لا شو راح يقول لك يا خالد يقرز الشغل ثم غران
ça s'est bien passé et tout. Tijmelt et Jamal Allam, tout s'est bien passé. Public, il y avait un public quand même. J'ai été très content de participer quand même à cet hommage. Et il le mérite beaucoup, Jamal Allam. تلميذك يا خالد. صح. أما شهو وإننا هو ذياته أما شهو وإننا هو ذياته سليغي لهواتك هذا حريس والزوج شجور مكتر بالقهوة نتغداي مكتر بالقد وزبور سليغي لهواتك هذا حريس والزوج شجور مكتر بالقهوة نتغداي مكتر بالقد وزبور نصفى براغي كتاب سلك حلسي لا زرزور نصفى براغي كتاب سلك حلسي لا زرزور مكتغل ديني عدان مكتغل ديني عدان عملنا نحب عند الشنان شنو بالكيلة اون بليس حملة ياسين زوي حملة حملة يعطيهم الصحة ياسين يعطيهم الصحة لي زورغانيزاتور سا ايتي فريمون ان بليزير دو فوار كومون لا شونسون بقات القدام د مونريال اسعفوا ربي جمال علام ان شاء الله بيان سور سي توجور ان اونور ديكوتي سي شونسون ياسين il a fait vraiment son devoir يعطيه الصحة تنمير فيف تقبيل البطايق وين ينحفل أثنى اللي جمهور البدل ويبغى اليوم الوايد يحصل ترصيا بالغربة فريوي البطايق وين ينحفل أثنى اللي جمهور البدل ويبغى اليوم الوايد يحصل نشتقيت شتهنا والسلمانة درد الوغال نشتقيت شتهنا والسلمانة درد الوغال الغربة ياك تشجدني مرا بالموت الغربة ياك تشجدني مرا ياك تشجدني مرا بليفور الغربة ياك تشجدني مرا الغربة ياك تشجدني مرا الغربة ياك تشجد أبوي مرا الغربة ياك تشجدني مرا الغربة ياك تشجدني مرا الغربة ياك تشجدني مرا الغربة تشجدني ما هذا سقي خواس يسادي وكذا حضر في جميتاكي جمال العلام تشيني سقي خدم دوك سنتلا كاين تزليت قبايليت هو كذا ذا شوف جمال العلام جمال العلام هي وسيت جدان شنات قبايليت لا نزور ايدي كان طاس شنات قبايليت شنا الجزائري كماليس سي لا نزور يتساكن يتساوي سي سا مارك de fabrique, hein. Jamal Allam, c'est le symbole de l'ouverture sur l'autre,
c'est le symbole du partage. C'est tout ça, Jamal Allam. Jamal Allam, Yider, Farhad, tous ceux qui sont tous de la même génération, chacun a eu sa touche. Et Jamal Allam, il a eu une touche particulière parce que c'est aussi un des rares chanteurs kabyles à avoir chanté aussi Staraf, Amel Hsnaoui, Amel Ghazi, Slimane Az, voilà. Donc il y a aussi cette particularité. Et l'autre particularité, c'est que Jamal Allam, c'est pas uniquement un chanteur, c'est un artiste multicarte. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Et voilà, aujourd'hui, on a découvert à l'exposition cet artiste multicarte. Et aujourd'hui, l'hommage qui lui a été rendu, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était quelque chose de très fort. Les adaptations, Yassine nous a fait une très belle facture. Très bien. Merci. Rome, c'est quoi Jamal Allam? J'ai découvert, j'ai déjà entendu dans mon enfance parce que c'est les chansons mais j'ai beaucoup apprécié le documentaire parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas de lui. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Les chanteurs ils sont bien interprétés. Donc c'est une bonne découverte. Merci. Le spectacle, Jamal. Ouais. Jamal, en 2013, il a un dédicace à Montréal en 2013. واو كان تولي ذاك جمال علام دونك يخمك دان ديديكاس اوكي ديديكاس سميتو سن من hommage à معطوف donc c'est toujours ça. Jamal, c'est un grand artiste et le spectacle دروسين سنخدم دروسين هكا صح سنبثي هكا حرزت صحيح. Jamal Allam, c'était mon compagnon de musique pendant toute ma vie. Bah, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai joué ses chansons dans des fêtes, dans des jams, dans des choses comme ça. Il a bercé votre jeunesse. Oui. Jamal Allam, c'est un des premiers pionniers de la musique kabyle moderne. Tout à fait. Qui était le premier à... C'est ça. En tout cas, ça a été un très bel hommage. Ah non, c'était très bon. La musique était vraiment le documentaire était bon aussi. Voilà, j'étais très content de cette soirée. Très bien, merci. ذولي وليشك داين مازال يتوا فرح مازال أبشر في الليدران أسمي فكني بالضوء إذا بنزري ودي حمال دايريني مني عشان تغالي دا سنة السوق غديلا واحد فوينو سيني حسن ميرسي ويداكي ديال تمغرا ياكين ويداكي دي شلال غاسا كان جمال عدم يروح نسيا فوردين كان ولي بدي مازاليش بس الشينا الناس تولى مازال شنو يتحمل المغاشي يجي تدرن مزال مازاليش ساكي ساد على الوقت فيها مليح عقل اكثر الشنا كاين ولا الشنا tu les accompagnais. Oui, نورثو شي سمي الله وزير غاصنا شحال غاطس تي دبوينا على ياسمينه بس نقرا شنو تي دبوينا الناس اللي غسل الناس اوركستر يجرز مليح واذا كيدي الشنان فريمون طرطر بير فوا سيني غسل الناس تلميذ طريق
بلاد الناس اللي يدوروا بلاد اللي شحال غير غير مي با ما بينزل هذايا مصير الحومه عثمان الله يبارك هواري يا حسره الله يبارك يعطيكم الصحه ودني ويكي وسندان يا عمر صافي بالون في ماستر مارينيس كلشي مبروك دونك انا داير لا فامي يعطيكم الصحه بالعود حميد خليل هداير دونك صافي نقول يعطيكم الصحة وانتم كدوسنا المريض أنا بايس الفرح مقرني قد نشار أنا واحد الشيخ ياسين فريمون سي فريمون هادو على أنا من جمال علام يسادي رئيس تجميع هارداينا دونك فوالا نجمع داك الحبابي كاين اللي دايرين موريال سي فريمون يسال فن يعطيك صحة شي دوسنا النهارده ونلقى لو 14 إن شاء الله أرواح مثل والله سي بليزير نزار ياسين زواوي داير نستد في الناس نستد في لوماج جمال علام الله يعطيه رحمه ربي c'est un plaisir, ça a été bien passé. Et pour toi, Yassine, il a assuré? Ah bah oui, Yassine a été الصحة, même le public, donc يعطيهم الصحة في اليوم الجاي من جمال علام, يعني très bien. C'est bien réussi à Rachid. C'est original, nous voilà le documentaire suivi d'un gala, c'est la première fois ça. C'est la première fois, oui. On a assisté de toute façon à Adjouili, on a assisté à une très belle soirée. Ok. Donc, un hommage à Jamal Alem. Très bien. Donc, avec notre artiste Yassine Zouaoui. هكا القوة بزاف تنمي فنون صحيح. La prochaine fois. Ah ouais. Et bon. J'aurais aimé qu'il y ait plus de publicité باش كنا داز اللعيبه داطاس. Il faut le reconnaître, Sadakia, ils ont l'habitude de faire les conférences et tout, c'est la première fois qu'ils ont fait le spectacle. C'est la première expérience. Au niveau de ça, on ne peut pas leur dire que c'est un échec, c'est leur début. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ça. Et Yassine, je le recommande vraiment, c'est un bon chanson. la chanson de Jamal, c'est ça que je voulais dire, la chanson de Jamal, voilà, donc, وكنت نخير لهنا كما كان سيدي لاسوسياسيون صديقيه تنميه القرى يغدي عرضني وكنني ليليه ويني ليا الاول كما
ولا يعني وفكر راسك الخدمه معنا الناس والحمار موا فا كونتريبي شي طوح ناس موا نروح نزور الحباب يعني ولا سيتي هاكريا والله سيتي هاكريا يعجبك ها؟ يعجبني الحال تحب الجمال اللي كاين وي يجوز لنا نزيك وي يجوز لنا نزيك et en plus je vais te raconter quelque chose est carrément grand inquiétant جمال علي وي باسكو زريغ اللي مالاد يساعد ديابيتيك سميتي ديال البوين كساعد الحسن بويتي دار كان مونريال moi j'étais le financier du spectacle de l'hommage à Mato Blounas en 2013. Jamal Alam, quand je lui ai envoyé il m'a envoyé les trucs pour lui envoyer le visa, avec mon grand, ne dévoile jamais mon âge. أكيد دينا. يبيس الشياب باش سكن الفيزا يروح لكندا. هناك ne dévoile pas mon âge. Donc voilà, en tout cas j'ai gardé toujours un très bon souvenir de Jamal. C'est un gars très simple et il a des relations vraiment très simples. C'est un bon compagnon de table, un bon compagnon de... Il est magnifique, Jamal. Il aime la vie. Il aime la vie, il est magnifique. Donc voilà. D'abord, un grand merci d'être venu. Nous allons applaudir tous les artistes qui ont été avec nous ce soir. Merci beaucoup. أساقي أيني فرحة من يسيسين زوي الرجال يعني غادي يعرفوا أشني كيقدم لكم جمال علام غاب نزمات نين نتسوثلت نكشم كان داكي ديال كندا الزل نسوق قديم من دا كان تزلان دا كان دو قديم دا كان دارينا صافي بليزير صراحة سيني فيلم صراحة الدوغالا والصالح وي سايد شورت دي زيموسيون ايه الدوكيومونتير نخدمي عجبامه عجبني مليح وي اوكي ماشي غير وراوي سي حب فاني سو تاعشني سون لوي ونتي سينا غاويت ونتي سينا طنطوزيت ونتي سينا العبابيت فوالا اشني كوك خدمه كندا نكون نتعود كان جمال علام يتغني ثو غاشي الا واخد دير الفير انا طاسك خدم ماشي كنتعرفش تلمي ثناديه صالح شيني هذا حلفوني كان عدا وسني تراجعوا شحال هيا لا انت راجعت avec très grande émotion et on a eu notre bol d'émotion السيء فرحان مليح باسكو زريغ قال لنا الكوميونيتينا هذايا الجيرياني كابيل ديك مونريال زريغ ليموسيون كي تعاشر عاش ان مورسو دو في من الجزائر تقبايلي دولار سي كوم فواياجي نروح نغالند يروح on les a pris à رفقايت نرى pendant une durée enfin pendant 3 heures نعاود نرى لا في ريال qui quelque part amer c'est le وحش mais qui est obligé pour leur famille pour garantir عمرهم الدراري انسان ماشي سلبغيت لي دوسان ارضي بون على كل حال كل وين شفت ديوين ارضيه البروشان دونك فوالا كل وين فاش يديوسا لكن توصل قندلن قال لي الجزائر قال لي قبيله ثنانا دونك البروشين ستاسيون لا بروشين ايتاب سي اوتاوا دونك اللي درنا 14 اكتوبر هنا اون فا فير واحد رشيد ان فري اوماج للاثنين سي دونك سي سيت اوماج ايتينيرون انا روحنا اوتاوا 14 سلام كان اللي مزدعوا كن اوتاوا انا قاتين وانا لا ريجونير ندس حضرنا يعني ميم سي تورونتو مازال نروح ما ولي زعما ديس المرحبا كنت زريب زيد درجه ليموسيون دايكم عليه j'aimerais bien avoir la même émotion des Nag Ottawa. C'est une soirée qui était très bien réussie, bien organisée. Et je remercie toute cette équipe qui était derrière cette soirée. ولا كمال لاش ناي ضم زوان الى لا جيتار شو دحل فيك كمال. En tout cas, la galerie مازال دينا l'exposition تاعنا jusqu'au 7. وذاك دي سنه زبنا حنا وندقها كمال زمت وليم ليكسبوسيون جمال علام ديال لا غاليري نس ياغا 2900 boulevard Rosemont. C'est une très belle exposition, c'est des photos inédites, elles sont là jusqu'au 7. اسكاد عدير كينات ولي راس jeter un coup d'œil. Sinon pour la fête grosso modo تعجبك la soirée Ça va, le plus important c'est le public. Le public نديك لها
Voilà, c'est le plus important. Très bien. Nous, la Comdaran, on est content de vous avoir vu ici. الزول عزيز شذا سلواي انت دوك لا صديقيه مثلا فوالا لا تابي فاتفات تعدى مليح ولا على رياكسيون بوبليك عجبها مليح هذا شو دحول فويدك تشيني اون بريزيدون لاسوسياسيون ثلاث سنين يلا وذاك كثير سنه في صار يا سنين يلا خدمه تنطران سمي دوسيام الشيخ ما ثم غرايين j'espère qu'on a été à la hauteur. C'est une petite association كيف نشبح فائد للسمر عندنا وين فنانين تجميلين tout ça. J'espère Daoum Al-Ghazi la prochaine fois. Un hommage à Bouhi aussi parce qu'il mérite beaucoup. Il a خد يصير الغاشي اللي شفتو في كايس يتسب جاوي. كوني لقديشنا نخدم كما السيد جبيل نخدم كالا نخدم ليكسبوزيسيون نخدم بروجيكسيون. اخنا لي بروشان سي faire connaître par exemple des écrivains. Est-ce qu'en faisant une entrevue avec eux même à distance. Exactement. Et diffuser les scènes المدن. خاطر طاشي ويتسارو كان يقيم بالكوان كيوتيسين حاد وذاك يشنو السينما مدن ما يسيي دو فير ان بو لا بروموسيون دو سو جور كلمتك يا عزيز كي نشيد زياني يمس نصر الدين زياني دونك moi ça fait 18 ans que je suis là. C'est la première fois vraiment que j'ai assisté à ce genre de gala. Ça fait plaisir qu'on représente la culture algérienne en général et la culture kabyle en particulier. Jamal Allam, c'est quelqu'un qu'on a connu de notre enfance qui est qui nous a tous bercés. أكيد الحومة presque Maradiask, France, Naga, d'Alger et tout avait fait qui la Peugeot 103 Nimas Bébois je pense une vert technique avec la du vert. C'est un qui nous a marqué par sa chanson, c'est un grand artiste qui il mérite plus que ça. Même à Bougie, ils n'ont pas vraiment fait un grand hommage à KM Daïe, malgré le Daïe, c'est plus difficile. Puis j'espère que dans le futur, il y aura d'autres artistes qui vont être invités de leur vivant, surtout, puis à venir ici à Montréal. L'association que représente Ima Wahed, c'est un plaisir parce qu'ils ont fait, je peux dire depuis une année qu'ils préparaient ça. Et moi je pense que c'est une réussite et avec l'aide de tout le monde. Donc chacun a donné un peu de lui. Et on est très content. Sylvain, à chaque fois que je te vois là, c'est incroyable. Mais c'est pas possible. Tu sais que tu me rappelles Géo Farwa. Bon, c'est quoi tes impressions? Est-ce que tu connais déjà Jamal Allam? Est-ce que tu as entendu parler du parler? Oui, je connaissais, je crois que j'avais même déjà joué de ces morceaux, forcément, avec la quantité d'artistes que j'avais accompagnés, on a fini par en jouer. Quand il m'a dit ça, même j'ai fouillé pour trouver les chansons que j'avais déjà jouées. Et tu t'es bien entraîné sur le... Non, finalement, j'ai pris ces chansons à lui parce qu'il a sa façon de les jouer et tout ça, et c'est mieux d'apprendre la bonne version. Donc c'est une soirée qui vous a plu, ça va? Oui, certainement, on a toujours beaucoup de plaisir. C'est toujours un plaisir de te voir dans la chanson kabyle. Oui. Allez, au plaisir, Sylvain. Salut. ثاني ياسين لا ثبت ثفت كفات مغرار لا شو ذا حلفوينك تزورا غادي نغتن ميرتي وديك يدي عرضون يوكلني غاد ملالا الجيراني والحبابي ملال تسا دويتورو فريمون حصه غماكني نهنو مدان حسن سواكان كذا حسن سواكان الفرح ذا مقران يرنا شجميلتي مويل راني جمال علام ولا شنو يسوزنا مزينر جمال الكرسي سكا دونك والله راس الفرح ذا مقران بون بيبليك فريمون البيبليك يتسرد الروح يعني سكرت يا سيلونسيو يقيم كان يسمعتيش سي فريمون سيتي فورميدال تولي ميم لي زيو الغاشي فرحان ولا لا كاليتي ميوزيكال ولا لا كاليتي de la soirée, documentaire, Armila aussi, qui est une découverte aussi. Oui, exactement, c'est une découverte. Voilà. C'est l'hommage à Montréal. Il y a l'exposition, il y a le film, il y a le gala.
وليك من لانك اوتاوا فوالا ماكسيموم اوتاوا دان سود من نطن فوالا يورا دي سوربريز الا يون الجروب ديالنا اللي دارني غادي اللي دارني هذا جمال علام هذيك كاين واحد تشاسك سوغوس اوكي صافي بليزير يعني ملي صحيتو ياسين كذا دوش باغفانيا هات لو كانوا لا شي وديتسيليا لا كاليتي ميوزيكال نتقلان الزفير تماشينين تدي بوني كي مزاونن غادي صراحه نزف لك ياسين الزولا رشيد لا حلفوينك يا ياسين حلفوينو قلق نفرح تاس on a eu un très beau gala الغاشي فرحان داغني اشنين غيديوسان خالد وسي فرحان عجبسني الحال لي ميزيسيان عجبسني الحال كاين كان فرح تاسع فوالا لا تبي فغار تفات لا تبي فغار تفات الغاشي فرحان الغاشي فرحان سي ان تري بو سبيكتاكل سوبر très bien. Renforcé par le documentaire aussi sur Jamal Alam. Le documentaire était excellent. Vraiment, مليحة زريخ d'ailleurs. Puis j'ai revu certains amis que j'ai pas vu ça fait longtemps. C'est vraiment, il y avait beaucoup d'émotion dans le reportage. Documentaire. C'est un mère Rachid. أثناء تولي ذكيان تيجلن يك يارم ضبغان كيرن تزقايا كيرن شاتو إديزغان دي مورياليان bon vous êtes habitué maintenant à la chanson kabyle maintenant ça c'est un hommage à un grand chanteur qui nous a quitté à 5 ans de cela c'est Jamal Alam c'est quoi qu'est-ce que tu as senti quand tu as entendu Yassine Zouaoui et Yomela qui l'ont repris? C'était vraiment une belle façon d'honorer, on pouvait sentir l'émotion. Et puis les gens étaient vraiment touchés. L'ambiance était merveilleuse. Oui, c'était vraiment un bel hommage. En tout cas, je pense que les gens sont ravis. Et puis, on était très heureux encore une fois ici au château d'avoir un événement avec les Kabyles. Merci beaucoup. Merci à vous. الزلف الاول نقل هذا كيتسمى ياسين زواوي كذا صالح واشك اثناء تكفات مغران موريال تولى مدير كلشي دولام ثورة توجد مسن كنا ديلين هذه الساعه هذه ذوالناس السبت 14 ثوفر ذي اوتاوا غاتينو كي تولي مثلا زالت كي لافيش اسني تيك نظن ياسين زلفلك درشي زلفلك صالح زلفلك درشي زلفلك المرام دونك حلفونا في مغاكي مزوت شو تزبط ياسين والله راك ديني غير رشيد الفرح هذا مقراني اللي غادي في موريال فرحه غاطاس مي ولا البيبليك يكفوذن وكني غندير تجميل وفنان مقران جمال علام زريغ البيبليك يتجاوب يعني ستوغاشيس فرحان ولا دينك فرحه تملت تسال ويكورو نساعدت شويه فيكني وقت الحال ودرنا نكمل 14 اوتاوا ان شاء الله وإذا كنا كومونيتي نور فوالا فرحين داغن في التجميل تاعي تنمرتك صلاح تشيني سيغوني كدي عدي داغني كيف مي ماشي دو سبيكتاكل سي بوكو بلوس تيغيميت كني قارن تيغيميت كان كثير اتسيلي لا التوب تيلي حكيم قاسير داني ياسين ديوغال هذه سكت 30 هذيك تشيني تصدي سيغوني هكا هذا كنا نزور ان شاء الله كون سعدي غسالو يغالد يخدم مع الكير كنت تشوف قيلاتي في جمال علام دونك كنت في كاع ساعه عرضنا هذا سالون يعني يلقى تسمى الزرم سي ان شي دوفر في لا بيوغرافي جمال علام باسكو كومبرون لي تيمونياج ويدا كيعيش نديدس ويدا كيخدم نديدس ويدا كيسن جمال ويدا يعشر جمال دونك سي ان تيمونياج فيفون في الحياه ناس السلام تسبس الثرى يوكلني تجميل تاهي تكمل مليح يعني هكا اكيد دينا صلاح ياسين دونك كيهير تيعاد لير اسن سف ماشي دانا تندم خاطر كيلي ولا اكيد ولا نوري دو سان بوريال سيغون يسعى زال طاس
لكن دعني ياسين تولمت دعني وقادي قولان يفتاغش نصوتي لونا طاس دير كانت ذاتين نجمع العلامة تيلي غادي اللي تيلي راني زيكا سيونو شويق نجمع العلامة كداني هذه اللي حاكم قصيري هير اسنسفتا كنت راجو كي توالي مكا ذا هيرون كوميونيتي سنتر ثنسة تتواليم واللي تتساعد قيمة دي ثلوي